I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Hoy, Amaya, ayaw pa patakag ukab ni anang imong baba, ha? Bata ka pa. Ha? Kay ngano na ininay pa niyang? Ngil adet akong gisulti? Dili man gani, pero dili maayo nga magpataka sa kagsulti. Labi nag sa atubangan sa boss sa imuhang inahan. Ayaw pagitagan nga babutangan og hugaw ang hunahuna sa amo sa imong inahan. What you cook sabot na imong gisulti ni Nayoy? Mao ganing magpakahilom ka na lang. Hilom? Pakahilom? Mura na kog amang ana? Ikaw no. Di yung kakahot nagkatarungan. May kang himuong abogada. Mag-abogada ka na lang. Ay, taysa, unsa ganito'y gusto ni mong kuhaon inigdako ni mo? Kay abi ni mo, Amaya, utukan ka ba ya? Mo gamitaon niya sa husto ka ng imong pagkautukan, ha? Unsa ganito'y gusto ni mong kuhaon? Mag-unsa ganito ka? Magdato. Hay. Paminaw ha, Amaya. Way dautan nga mangandoy. Ay lang palabig taas sa imuhang paglupad kay kun magpatuuyang ka, mausap unya nay, gikusgon sa imong pagkahagba kung mapakyas ka. Maglisod kag dawat. Antiyo ko kasabot sa imong gisulti ni nay, basta kay gusto ko magdato. Inig kadako ni mo, kadang husto na ang imuhang kabuot. Masabtan ra gihapon na nimo ang tanan. Pero sa pagkakaroon usbo na ko ang pagsulti nga sa sunod ba kumulakaw ka kinahanglan nga mananghid gyud ka. Di ba mo man nagitudlo sa inyong maestros eskwelahan? Maya, ayaw na pagpabadlong ha. Kaluy asad intaw ng imong inahan kinsa na ning kamot para sa ugma nimo og sa imong kuya. Tahura gyud sa tanang higayon ang imong inahan. Mahala siya tungod kay gimahal ka batsab niya. O pabiling mahalon sa tibuok niyang kinabuhi. Kuhaan eh. Para unsa man ni sir? Para ipalit kung unsay imong kinahanglanon. Si Amaya. Kumusta man ang bata? Kinsa mahinag atiman ron niya? Akong paryente nga nahimo na sad nako ikaduhang inahan. Kay mao may nagkukos nako sa bunyag, sir. Si Ninang Panyang. Kasaligan ra ba? Kaayo gid, sir. Okay. Ingon ini Dalia. Ayaw gyud isalig ni bisag kinsa ang imong anak. Kay daghan na bay kayong sungayan karong panahon na. Dili na nimo masiguro bisan pagani ang imong mga kadugo. Labi na mahibaw ka. Yan, nagumon sa droga. Delikado. Ang pingig yun ng imong anak. Kaya ang mga taong giharian ni Satanas, way gipili. Matiguang kung mag-tripping na. Simbak ko lang yung taon, sir. Uy, ipalayo lang ta sa Ginoo sa kadaot ang akong mga anak. Natuog pala si Jared. Ingon pa sa doktor, mga tulo ka adlaw gikan karon, pwede na siya nga makagawas. Ay, salamat din taon sa Ginoo. O, salamat yun kaayo sa imong kabuutan, sir, ha? Huwag yun mo pasakti si Jared. Tanang kaayuhan imong gihatag sa akong anak. Mao nga, dili ko yun kalimtan sa tibuok na kung kinabuhi kini, sir. Ikaw ba? Wa pa gid mahurot og diga ang pasalamat nimo diha. O, pag yun, sir, uy. Nag-awas-awas manggod ni. Di pag yun ni mahurot, bisag maka-check out na niya si Jared din, hi. Magpabilid yun ang kanunay na kong pagpasalamat nimo, sir. O, salamat kay mabalik na gyud ko sa trabaho, sir. No, Sir? ayaw na pagtrabaho. Ha? Imo kong kulban sa kaldero, sir. Unsa ka? Ayaw tan, sir, uy. Asa man
Paano niya may paingon na gang ako mga anak, sir? Mahimo magdili ka mo hilag. Usabang mo diretso ka mandayog nga ab. Wa pa gani ko mahuman. Pahiri ng imo mga luha. Ipat niyo. Ang iba day ko mo katawa sa imong giingon. Nga dili na ko nimo patrabahoon, sir. Wagi kay angay hilakan, Dalia. Tungod kay sa akong pag-ingon nga ayaw nagtrabaho, doon naman ko'y laing giplano para padayon mong magpakabuhig inahan ug anak. Bisag dili ka na magpakita dito sa salon. Ipatarong ko tong inyong bahay. Dita na lang mo pabalhinon tungod kay nahibaw ko nga love nimo ang maong dapit kay dito ka matao. O kaugalingon pag yun ninyong yuta ang gibarugan sa karaan ninyong bahay. O, sir. Kabilin man gusto sa kumang apuhan. Bugtong anak man si mama. Mao gani nga dito ra gihapon mo. Pasubayan ko lang tong inyong kilid ug tindahan. Din ikaw ang muduma. O swelduhan na gihapon tika. Okay ka? Dili ka na kinahanglan pag maghago og kutkot sa mga cuticoles ug mga sigib kag kiskis sa mga tiil sa atong mga guest sa salon. Kaya ang imong buhaton, mao na lang ang pagmanage sa gamayng tindahan nga akong pabarugon dito sa inyo aron magpabilin ka nga magka-monitor sa imong mga anak sa tanang panahon. O gawa sa sweldo nga imong madawat, napang akong abang sa pwesto matagbuan. Ayaw, sir. Uy. Unsay ayaw, Dalia. Ayaw na lang pagbalibad. Ayaw na niya. May mo ba? Buhaton ako ang tanan para makatabang nimo. Kung sa imo mga anak, siyempre, buutan ka ga empleyada. Gikan sa pagsugod sa salon, nga atong giablihan, diha ka na. Ug dako ka gikatampo sa paglambo sa maong negosyo, mao nga angay lang yun. Nga hatagan ti kag premyo sa imong pagkamatinud-anon. Salamat, sir. Salamat. Naunsa ka man, oy. Giyon sa nga nimo, mama na ko, sir. Jared? Jared, No. nak, wa. Uy, gibuhat si sir nga dautan ako, nak. Oo niya, nganong mihilak man ka. Luha ni sa kalipay, nak. Tungod sa dagang tabang ni sir na ako. Sa iyang pagpahimutang og tarong nimo dinhi sa mahalon nga ospital. Sa iyang paghatag nimo og maayong doktor, aron maatiman kag maayo. Ug ang iyaon niyang paghatag og laing grasya nato. Aron kasumpayan paghihapon ang atong kinabuhi. Maong nalipay ko, Jared. Luha sa kalipay ang imong nakita nako, nak. Sorry, sir. I love you, Jared. Sorry, sir, ha. Sorry. Forget it. Nagkalitan ka lang. Sir, salamat, ha. Salamat kay sir. Nga, imo ming gipahigda nindot kay ang kwarto. Imong gidadaan anang daghan kayong pagkaon. Pero si mama, wa man mo higda ng pikas kama nga nindot. Maglingkod man siya sa bangko og anhira magsandig sa akong kilid. Anhira matug. Lisod kayong iyang posisyon. Dalia, mag-istorya tag-usabon niya. Ikaw yun. Sir, ana lang yun ang mga mama. Tungod sa kabalaka, dili yun magpalayo sa anak nga masakit. Iya kining taparan para iya dayang mahibawan kung ang sige kinahanglan sa anak o kung okay na ba ang kahimtang ni ini. Inahan kaging tinuuray, Dalia. Dako kag puntos sa kasing-kasing sa Ginoo. Okay, di na lang ko magdugay. Nahibaw man ka nga daghan pa kay kog atimanon. Pero matag karon og unya paabutan ninyo ang akong presensya kay dili may tabo. Nga dili ko magpakita dinhi mintras ni apa si Jared. Relax, Dalia. Amaya. Amaya. Mata na inday para maligo na ug mo eskwela. Di ko. Unsa? O sige na kaligo na. O di day ko. Hoy. Hoy, day. Dili pwede nga mo iyong kang dili ka ha. Ka may klase bang ka. Ayaw pag-absent, Amaya.
Oo, nga no bihilak pa ka. Gimingaman ko ni mama. Ato ko ni mama. Ay, pasalo ang nga dili ginamahimo day kay gidili man ang bata dito sa ospital. Tanawa ka ra. Mingawon magyud kang mama nimo. Mong, dili gyud ka mapabadlong ha aron dili mawa ang imong mama nimo. Ninong mawa man pi. May magtagulilong na nga akong mama. Ay, may sad ka kay nakaila oroy kag tagulilong. Ang istorya man ni Lola Milona nako na kanang ang tagulilong. Pero nganong mawa man ang akong mama? Ngano di ay? Tungod kay makamatay ang konsumisyon. Kanang pagpabadlong sa usa ka anak, makasakit sa dughana o sa usa ka inahan o peligro nga mamatay. Maong ikaw, kay mingawon man dekas imong mama, ayaw gyud pabadlong niya, ha? Nakasabot? Ay, oh my God! Naku sa kwarto sa usa ka prinsipe! O, ay ni mo, uy. Girl, mas nakadao ka sa grand jackpot sa luto. Oh, nagdamgo lang ko. Ha? Ngano ka, uy. O, ilagi kay ka. Tanawa, girl. Isa ba hindi mag-iking nga ako nakita nga? Kanino din inyong nahimutangan karuan? Nindot lagi pero ospital man sad. Bahalag magligid kog sahog nga kawayan, oy. Binanigan og banig nga buli. Basta dili lang sa ospital. Oy, chat. Uy, hi, Jared. Kumusta naman ka, Jared? How are you naman? Hapit naman kumaayo. Ay, good. Oy. Mamiss na niya na ako ang salon, Curl. Ha? Uy. Ay, pagsunting anak, uy. Ay, pagsunting like that, ha? Nisabot beta. Ngaway biya ay, ha? Mag-inunungay yun ta. Kay, salon bet nagsugod. Oo, pero... Huh? Pero maka, ha? Unsa man? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!